Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Anita, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak abalo, upat atawanan tinapalabas. Kat naglading itak iti kastaunay. Ngem dimteng ti sabali pay nga ayat kanyak. Ngem day tametten tinagbalin aparikot ko. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni pagayam nga Anita dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anita, anak. Oh, nanang, nakaluto akon. Ingkay riingan dagiti apuyo, tasyakon ti agidasar. At damadlaw ko kan ka, Anita. Gimanay kay ka. Anya ti kayat asawan da ita, anak ko. Apay ko mano naganay gayak, nanang. Anya ka diti panagawat yo. Wen tasigod adi ka matimtimag. Ngam ita, naganay kay kan. Naragsak ka pa yan. Nanang, nakamove on akon iti papatay day di asawak. Upatan atawan tinapalabas. Kat? Nanang, At ka di sa bali akay papanan na dayta, anak ko. ni nanang mo't. Kaslada kayat na pagparangan. Ibagaman ti pudno kanyak, anak ko. Anya ti kayat asawan ti panangitulod ken ka ni Rudy Apadam Abalo, idirabi. Ken apay anarabian kayo. Saan ka di nagteksak kada kayo iti kalman? Ado marayak iti birthday party? Kadwam ni Rudy Abalo. Ni nanang mo't. Rudy, kunayo kadilatan. Naskan kadipay asilpuan nyo iti balo? Apay, adda ka din relasyon niya. Awan, nanang. Kat, ni Samson Apadam Matla Abalo. Adda ka di relasyon niyo? Itultulod na ka matla day jay kat. Kuwana nang. Agar-aram. Ngam, jak pa'y sunungbatan. Nasaya at mo't. Babasit pa'y laang dagiti anak mo, anak ko. Iso nga ipamay sampay laang ti pamatag kan atensyon mo kadakwada. Nalawag ka de, Anita. Uwan, nanang. Nalawag. Ay, maladawak samot tan ija parlor. Sapay adda customer ko iti alas 9. Nagbayag ti jeep. Umay kan Anita, lumugan kan. Ni Samson. Umay kan, tay tulod kan iti pagtrabtrabahwam. Makilugan man laangan. Agyaman na kiti panangitulod mo kanyak dito parlor ko. Sana bale? Sa anak mo't nga apura. Kan inak ipakita to'y kotsek iti shop. Tadamat ten diferensya na. Wan ipakitam iti shop no adda diferensya na. Taamangan no day ti pakadisgrasya Wan nga rod. Ala, kat agyaman na kiti panangitulod mo manen kanyak, Samson. Awanan yaman na. Ken urayan nak dita parlor mo inton rabii Sukunin ka. Ay, saanan? Nakababain mat kan ka. Sana bale? Tawan mo't siguro ti mangiparit no itulod kay di balayo. Basta. Urayan nak inton rabii, sukunin ka. Rumwartan, Anita. Mapantamangan iti restaurant. Saanan, Rudy? At dabalon ko. Bay amon tabalon mo. Inka na, Anita. Yag mo tabalon mo takanan mi. Ha? Wan nga rod. Inka na, Anita. Yag mo tabalon mo takanan mi. Wan nga rod. So.
Ingkan! Inta lamangan, Anita. Awan dakas nga ramidin ta. Wen nga rod Ingkay lamang restaurant. Saan matadakas day ta? Sige man langan. Ala, mapanta nga Rudan, Rudy. At dahi ta. Iagdan ti order ta. Siya kung ti makamu iti bayad. Nakababain mo't ka na ka, Rudy. Anya ko mga iti bagbainam. Among ka di, Rudy. Atapon ni Nanang nga da relasyon ta. Inamin mo kuman Anya nga aminag. Kat saan matapod mo? Kaano nga minasong batan na. Tagkalay satan na dagos. Rudy, aya. Awan mat siguro ti parikot. Tagpada ta matabalo. Saan na kasigurado itiriknakkan ka? Ano kasta nga rod? Urayat ti aldaw ang maayat nag. Awan gaya. Kasangay ko inton Sabado. Dumaray kayon to kadananang mo. Kan isurot mo matan dagiti anak mo. Ha? Kasangay mo inton Sabado? Wan. Isu akayat ko dumaray kayon to. Ngamin. Da kayo tikang runaan asa nga ilik. Sige, papintasan nakman si kabaklan. Itikas ta, ad-adda pumintasa. Sika di kalugaran ni Boss Anita, saan ka di? Sika ni Shirley? Mailasin ka ngamin. Agraman pa nagsarsaritan. Wan, siyak. Apay, ayan ka din ni Anita. Ako napanda ng restaurant kini Rudy. Tay pada yung matlaabalo, kalugaran nyo Anya? Di buisit ijayan nga Anita? Takayat na pa'y nga agawan kanyak ni Rudy? Ha? Apay, ada ka din relasyon nyo kini Rudy? Wan, adda. Iso nga ibagam ka ni Anita. Adi nagamdan nga agawan kanyak ni Rudy. Ha? Enak man lang ang iti sa bali ang partner. Oy! Kunak man nagpa-pedicure ka, Shirley! Oy! Ay! Di na kuning kang kano. Ay! Nagalas at talaga ti ugali na. Anita, kasta ti ko na itay ni Shirley apada mabalo. Nagsuplada mo tinda di babae. Kunana itay ngagpa-parlor. Ngami di na amuan na nagkuyog kayo kini Rudy. Napanan iti sa bali a parlor. Ag gusto dayjay ka ni Rudy. Ngam, saan akayat ni Rudy? Kat no kunana nga da kanon relasyon da. Awan, ngamin, siyak ti kayat ni Rudy. Ala! Agkakaribal kayo abalo? Pasig kayo abalo? Anya? Oh, saan kit din? Da Rudy kan Samson. Saan ka di abalo da? Kat da kayo kini Shirley. Agpada kayo matabalo. Ha? Apay! Pasig kayo ka di abalo nga kakabaranggayan? Hoy, sasawang mat. Naira na lang mata, ha? Sabagay. Ay na, Anita. Liklikam ni Shirley apada mabalo. Tamangan no anya ti aramidan na kin ka. Ngamin, ag gusto launay kini Rudy apada yung matla abalo. Ay, unay kan, Gregorio. Ha? Mabalin ka di abalik semlatan tinagan mi, nga awan kasilpuna, abalo. Sorry! Sagkatawa pa eh. Ay na! Makakatawa laeng. Taan yan na pan nakairanranana. Tapasig kayo abalo nga kakaribal! Kasla nagsubliak iti kinabaro. Ngamin, italaman na mapadas ko ti agpagnapag na dito yung parke. Akadwak ti babae nga ay ayatek. Sana rumbang asimuro takkan ka, Samson. Awan maddakas na. Ngamin, agpada ta abalo. Awan ti makaiparit. Ninanang ko, paritan na ka makirelasyon, wano makiasawa. Tababasit pa'y ladagiti anak ko. Ipamay sa kanulangan ti imatang ko kadagiti anak ko. Sana parikot day ta, into nagasawatan.
Saan ta ida baybayan? Ag tinulong ta. Ipaay ta ti pangmatag kan atensyon ta kadagiti ubing. Samson, Dua dagiti anak mo. Dua mo't kanyak. Kan sigurado nga kakatunusan da. Samson, Adda anak iti natalgad at trabaho. Kan addamat ten urnong ko. Umdas day nga aramatin ta nga kalaysa. Kan pangrugyan ta, kas agasawa. ngam, Anita, ay-ayatan ka. Awan ka diya talaga ti panagayat mo kanyak. kwa, Samson. Pangaasim, Anita. Baliksam ko mga ay-ayatan nak. Wano saan? Wen, Samson, ay ayatan ka mo. Ha? No kasta. Mabalinta nga rudin ti agkalaysa, Anita. Saan pa'y nga itaa? Naskan a panunutan tapay a naimbag. Sakbay a mangadang ta. Nay, narabyan ka. Kan intulod na ka ni Samson. Ngumapay nga'y adi mo pinaunag taag kapi man lakuma. Kwa, amangan ngamin no agungat kayo, nanang. Saan mo't kiti, anak ko? Ang damagak man, Anita. Asino ka di talaga ti karelasyon mo? Ni Rudy wano ni Samson. Agpapada kayo mo't abalo. Ninanang mo't, tabaliksan na pa'y laang. Asino kadakwa dati karelasyon mo? Ni Samson, nanang. Sinong batak laitay ti ayat na. Ha? Di kay agdanag. Tadyak baybay ang dagiti anak ko. Nga uray addan ka relasyon ko. Kan maysa, kasano ko ma amabaybay anda. Kat adda kayo mat amangay aywan kadakwada. Ay. Ala, saan ka alapdan, Anita? Si Katimakaam mo. Basta ipasiguradom ang nasaya at atao ni Samson. Oh, Anita. Kunak no asino itay ti aging pipintas ditoy? Ngam si kamat gayam? Day ta lipstick mo, Shirley. Nagpuskol unay. Kan saan mo abagay ti kolor ta lipstick mo? Ay, oray anya ti ibagbagam. Napimpintasak ngam itisika. Pangaasim, Shirley. Di na kuman gurguraan. Amok ani Rudy ti makagapong. Ay, ado ba iti Gusto ka kan ko na. Ha? Amom ka di asyak ti kayat na. Asaan asika? Nagpuskol mo ti rupam, Anita? Day tatipod no. Katap no magustuhan na ka ni Rudy. Kisayam ti madi nga ugalim. Anya? Kan, di mo unay puskulan ti make-up mo. May mayat mo't laang tay simple laang ang make-up. Insultuan na ka di, ha? Di ka agungat dito eh. Tas si kamot la tinakababain. Kunam lang nakapimpintas ka? Apay adi ka agsarming. Kat agamiris ka, Shirley. Rudy, ingka kasaritan Shirley. Dayjay oh, agmay-may sa. Kaslaur urayan na ka. Wenno, ingkayawatan iti red wine. Alakit din, mangantan. Di mo ikan kano dayjay a babae. Agayat unay kan ka. Dayta tiga po na akagura na. Diyak magustuhan ni Shirley. Kan maysa. Saan ko nga inimbita? Nga mas daawak ta imay. Agpapanpay. Ingkalata kasarita. Saan? Ngami. Sabalin tumanan ti pangipapanan na. Ang mga nukunan na. Nga importante iti biyag ko. Di mo kadikayat ni Shirley.
Saan? Kan maysa. Idi si bibiyag pa'y di asawa na. Agkonsumisyon kan kuana. Gaputa kwartala tinapatag kan kuana. Sa bagay. Sikati kayat ko, Anita. Awanan sa balipay. Kaya't mintiag kalay sa kini Anita, nana. Sapay ko mata itulok yo. Ala, makaamu kayo. Basta timakunak. Ipang pangrunayo dagiti anak yo. Awan kumati daddadu mayo. Agpapada kumati panangipatagyo kadakwada. Wanana. Wen, nanang. Sige. Agkalay sa kayong arod. Agyaman kami, nana. Ay na! Adda kagaya man, Anita. Itay pa nga agriring ti cellphone mo. Pila ngamin ijabang ko. Itay pa nga agriring ti cellphone mo. Nalipatam nga inala. O, aday ta. Agriring manain. Mabit lang tasong batak. Hello? Anya? Saan? Samson, saan na kami apanawan? Samson! Ala, Anita. Nadisgrasya gayam ti asawam. Samson! Ala, kasanuitan. Samson! Pangaasim! Lumaban ka! Pangaasim! Kanyamat na ito yan napasamag, nanang. Anita. Anyamat ti kasto yan napasama kiti asawam. Sigun kadagiti pulis. Naawanan iti preno ti lugan ni Samson. Kat nabangga na ti dakkel atrak. Ngam si dadaan at tumulong ti driver ti truck. Iti anyaman agastos, iti panakatay ni Samson. Ay, anyan, Anita. Anyan ti gasat mo anak ki asawa manen. Tay ti may kadwagon daway. Kat nabalo ka manen. May sanabulan tinapalabas. Sipod na itabon na di asawam, Anita. Nanang, Imbati na kan kadagiti doa nga anak na. Kasano itan, anak ko? nanang, Nakunamot kit day dagiti naganak na. Nga isudan ti mga iwan kadagiti ubing. Tapo damot. nanang. Awan mo't diti parikot iti dayta. Taisuda mo't ti sigod ang mga iwan kadagiti ubing. Kat nawayada mo't latta nga umay dito'y balay. Tawan mo't tan sabsabali. No anyalatan ti pagsayaatan dagiti ubing. Isu ti masurot, nanang. Anak, Apay akastoy tigasat ko iti panaki asawag, nanang. Apay amapukaw na iti biyag ko. Maysan atawan tinapalabas sipud pimusay day di Samson. Kat agtultuloy met ni Rudy amang idardarirag iti panagayat na kanyak. Ngem talaga nga awanen iti panunot ko ti makiasawa pay. Kat ita,
impa may saklatan ti matang ko kadagiti anak ko. Kastamatan iti parlor ko. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Anita. Agyamanak pagayam Anita iti daytoy apakasaritaam. Iti may kadwa agundaway, nabalo ka manen. Ngam anya nga rod, kasta talaga ti biyag. Saan tayo atengel ti biyag tayo? Kat husto ti inaramid mo. Nga impamay sampay lang ti matang mo kadagiti anak mo. Kan iti parlor mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Anita, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.